amanzi amnyama kusinto engathi mhlambe siyenza ngo 500 kuyajulwa kakhulu kuyajula impela sure akusinto esingayilapha ngesiwasho yebo akusinto ongayithatha uyilahlela emfuleni then bese ke ichapter enye yaqala cha ayisinjalo kuyajulwa wena khehla ngesilapha futhi ngamanzi nangesiwasho ifuna umuthi ukuze sikwazi ithatha isikhathi sikakanani ukuthi ilapheke because ngathi abantu abaningi nangathi uyicheck banenkinga yaleyo nto leyo amanzi amnyama ithatha isikhathi ifuna ukuthi ube nepatient akusinto esingathi silungisa namhlanje ilunge namhlanje kunama rituals kumele ukuthi siwenze kunezinto kumele ukuthi sizenze but most of the time asilapha wona amanzi amnyama mina njengomelaphi ozokulaphela wona lawo manzi amnyama angivumelekile ukuthi mina ngingene phakathi emsamo ngiphahlele lona idlozi lakho mina ngithume wena ukuthi hamba wena 1 no 2 no 3 no 4 no 5 angikwazi mina ukuthi ngihambele idlozi lakho ngaphambili ngingene emsamo wakho omunye umuzi nibe ngingasiyo walapho kodwa kunama rituals mina ngithuma abantu bakuleyo mndeni ukuthi bangenzele wona yeah